Mbono kireki mtazamaji wange kireki no msanii wa hip hop msanii mkali kabisa kuwahi kutokea katika mkoa wa Kagera. Yani wene na gamba hip hop wene ne Nyamiro Mbazi, yani Nyamiro Ombwamba. Mbono tugiye muhuririza tugenda msanii wange yo naye jo mwana wa Ruwijwa atonya abali bata nabaguruka yo yes story ya maisha kabani nyikara kiribi iro muntu namkura maino natoroka mapolisi bampiga ayeshereka omwirima bampiga abura ambali muri kumbona bampiga igorondaire injara agiro bukena obwabura omsanii waitu mamuulira mbono tugambira comment yao omsanii na basa ngata ubasa msanii no bagambira ota amashabiki bawe ekigambo kya mwisho ni mbasa mun comment mun subscribe mimi naweza